Terusing okay. Post COVID kazagai mi malekle nantum. I kazahode. Tesagaja Kujamali Nagaland Gidli. Tesagaja positive shock. China, you son of Lina, Ihanu okay, Zidala. Ice Mahan Pung Pimer. Doctor Chilling and the clapping Lee Atumna. Piat me the clave. No, we have been traveling for the last couple of days. Nothing has happened to us. The John. That's it. 5 days itum mishini. Dadanga soap laka atum ki kalamathaji. Ijilikati oh nimong how the COVID yagachang ni my deji. Jandari makam koiba. Chiwitili laka kazaye. Ishipavinil Kajankajibaji COVID the later. This is the Malito. Chilaka Tarazaji. Ishim Kurva, John, Zab Kazade. Katan the Vehi. Thank you. Ayaji Shokogli. Political science with students, I had a nationalism with Karajana Gahang Laka. No missing the clapping manga. Nationalist side, Jimanim Ko Karava Jana, with Tankul Tijimashon the later hunting Vajana, Chow Taylor can don't make up here, Mamma Shumra. The aims are like a house. The safe Gasachilla, John, you environmentally legacy hilla, nationalism cogitilla. She will pass there, can Oja, which is Pajim Sanga marriage. Aim sa like a jawlele. Macab marriage by Jamas Hammer Jawde. Just a glad I do know. Ning Shiare Ili hit had the opportunity Kamiva. She UBC Eva no man now ne. Pungier he crossaga e memory trakli. 1971 when Ishawana Nanuilaka Nagaland Li Tanwa. Christmas kong atamli jitharan amithan mechili pi kui rest halaka next morning iram penata kashang atamli la jithada memories tarakli pungyali aji hitada nathumi jaili silver jubilee atamli ili hitada opportunity kamiwa ning shinaye ishi yaw go homali Board of Deacon League, Laishi LOC, Jega Planning Committee, Jeglas Jubilee, Jahaga, Nachinajine, Church Dedication, Jahaga Nachinajine. Tankulu Hijan. History Ponshogra Jaga Chili, Katiola Komala Mungi Bangi. Danger Sana de Itum Jubilee with Maramli Matugi Jisaheda. Ninkan Gajila Hangi Jisaida Iji aware sang Sagaye. Itum he Jubilee Li Itumna Rimpala Gain the Mayon Quilaka. Right after Jubilee Ibing along Quilichita Oji Sovinierly Katioka Komaji House John. We had a or history link we had a gaji Tarakale Chita Masase Ishi Tankul. In a issue program yang jana atang in a nationalism gahangi matana the topic mi hada thankful the Church of Christ nationalistic masana jang very shipping chi nationalist agi you know ring panai re se halam thalang sa mera me yang me group chi ini hi Masangrange, Amelia Meji. Aya Jondangi Adhar card Kushong Rog Jena and Ramekhead. Jenny amazing. Kachankadva, I illiramaye, Kachi Krayla take her, Tada Anna Iwi date of birth, but it Illimar Bragli amazing. He with the later
chọn thằng rectify sa cái này chỉ phải gì pura arriva ishame la cái hi chỉ mà sung cái này mà sung khui cái này chứ nào là vấn nè mà thà cái nè ba mi hay đấy iwi hang khawai tara khamale mane Leviticus we 25 chili ka tong ka pi hai de kle ne ina hang khangai pa athumui lo ne chi Israel now ping we lo ne khamtha tara khle ye tam khui ka pai tara khle ye chi pa chi mang ithum tam khui ka pai sa se athumui sabbatical which is Malay house 6 years with the 7th yearly ngasam loji thirde od masaloji dale de kha vrevrahi mangkhama vrevramani ne wo ja hang mi shit dale de azingli pata ka na thumli 6th year with the 7th yearly ba od masaloji de khle ji 6th yearly nali harvest plentiful mira ji 3 years hang de khle ji ja plentiful harvest am phang sagra chingom ka thum we harvest sam phang na thum ji de that means 7th 8th 9th yearly la 2 years ot salala nahi na wiwang leisara ka jinewa 17ly ina ka pashoke Leviticus with 25:17ly natum akha aina akha khalang ot masang roklo kha nawi vereli ngachilo kache I proho natumi verene Jubilee celebrations ha gai with li itum hi Jishu Christa we ko horji itum li legi jino Jubilee va mayon how mayon khliauda itum akha na akha malaysi thela lekha isingara Jubilee mayon we meaning malay mara Hindu mythology li hidada kharajana khale ithumwi iwi contemporaries pingji khreli good English da khale de jaw kaha ga English good English da hir kaha ga chili presi writing substance writing da chili ipning ong jina athang ji Jesus the light of the world gajana Jesus Christ he ithumwi he thim ne jang le shinai kha ji Hindu mythology with story ji kharajan ji ka thakla je ka mask deer ma themene ka ji ba chaw khla irom song himalek ji re mask deer the Himalayas li common sala ka haya chaw ni ji awili nganam ka pha le ji nganam pha na haida akhlata phungda khle kama thema da ina phungda lega ji chaw pa ji hima the thu da Himalayas we ngahongli angnam ji ka ji wana shok ta lekla da kharom ji de runs after the sweet aroma which is in him not knowing whole day hi da da yong la angnam ji ka ji lekla chang da itum very shila chi thagai de ye are the temple of God khorom simji na ne ine ji de khorom simji na ne ine Jishu Christ we pam khawai ji na in na ai ne ine wo kha ine ga ji hima thela khorom sim pha da le fe we thu very shi ka sa hi ithum chithada masamara li jang Arui
pasho ka high portion chipachi ina mapaluike ka in the Romans 13 we 8 kala 10 and 14 up to 14 he palaka hiwena itum share saka bai sase kipalika layman mazangalo leishida ningai singaroglo akha aina akha leishi khangarog hi ayin ungshung khawai ne chide shepsi tuiliwa ina hi bhamata thuda jira tangkhului translation ji iwa shepsi tuili hita the NIV li hita the kapiyadel ni owe no one anything except to love one another itum hi masa pai do jubilee hi witili jubilee liva Israel now ping liva kong mi holo ji de itum mo kong mi shebra hilipam da kleping je church aga khaniwa isiwe women society ba shi we loan aina mi ka laga khipa khlama mi la tara khle da le ra hile church kya ga isiwe isi tangkul we church li akhana ra la ka paisa na siu je paisa tara khle ja heda khuing interest ji accrued interest ji khuingai na heda mi jan thi ga sang tara khle de male do male gi ra tha ka faithful sala ga women society ling han chi ge ja chi ka tha le re de layman la kok mi lo chi de le ka layman kok mi ji important ma samne kha in hang da khle hi owe no one anything except to love one another ji I ali leishi iwi lega shimi ji I owe him ga ji pa ji itu mang she brother hi jubilee silver jubilee with hili isi UBC we member pinkal hili radha klei tum sai kora hipahi khamataya ne wo jubilee we meaning real meaning of jubilee itum akhain akha leshing rock se ji Christian liberty ten we na pase legacy china khongnai nauli khayon masa lak mara chiwiwang aina legacy hina ain hi ungshung sage nathumna hi sa phalungra khiwiwang khla chilakha kapiwi aina thui mathuk phalungki gachi atam ra haire kajia hui ki gachi atam chi itumna sitsang kaphok aina yanga kha nganai mai khar haire ngaya kan thui ki chiura nga thorara li tang khamang we ot hor house ka hor we lungli ngar khawai rai sari saksause ka hor lungli ogathui thada ithum khalata mashungri aina chatse ka khar khamari ayat makasa khamathang okay kala mikpai gashi ot masase kha Jisu Christa we khutlai chi kankada more we khanga cha kala chi ningyang ungkhawai hensang khamechi tha holo chi ithum jubilee mayon laka 25 years of UBC church he celebrates ha ka with li ithum Galatian nauli hang dakle stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free Christ Jisu Christ na ili ning khan nga sa gaire ning khan nga sa haugi da na jiling ning tit lo ga jine ning khan ga jai na jubilee hi ning khan ga jine freedom
freedom, enslavement, freedom from enslavement of sin. More we and slavery we and show how low. Freedom ka jan ishi tangkul na ishi very shipping na kathada sagala sagala jaka ihi dada hangai jine. Ito Greek we philosopher Plato da katong shahir re Socrates we nextly Plato ne atama khali Greek we city state we alungli democracy hi phamai thuye da mina kahala kahaya government ne. This is the best form of government the Greek we richum now pingchi sitsang la gaina jo hili matha hili lang na matha khamai male mane da democratic system of governance li appreciate sala khale kasane kha Plato na awi oja Socrates li Athenians ping na awi teaching ji ma mashung thura awi hang da khle ji ithu society li sach haure ji how da ali punishment khami aina poison aina death sentence ta ye ka tha da thirak la ga na I poison mangla ka thi how ge chiwi thili Plato ji hida da hang de I have no faith in democracy. Why? Kiwi wangla I democracy ka ji hili I masit sang thure I we confidence male lui mane kiwi wangla ja ka democracy gives more freedom to a person and he is not able to manage it. Democracy ka ji hi mili ningkhan ti chungna mi hauda manage masa thuwe chide masa rathuwe chide chi atam chang chili Greek we author ka kala philosopher ka Pericles nala Plato na hangda kleji support sala ka yes mashunge democracy ka chi hi mili mika moli freedom chungna mi hauda manage masa kar chimang maningla Greek we vrevrali khangachi malai to the democracy is a corrupted form of government. Pericles na hangide ina aji hi hangangai pa ba itum vereshi Jishu Christalisit ka sang itum ping Jubilee ne Rivrana itumli awi naumiyara Jishu Christa ogutuli ji horala ka na ili ningkhan nga sakaire ningkhan ka nga sak hiwe alungli na wi ningkhan ji freedom ji manage sada leka masada lekla are you able to manage your freedom Vereshia ka sada na manage sa siap tale na wivang wa mashum wivang wa makam mashum Jiaina na wivang mashum ka awi kamashung chili respect magasa itu me vereshili chi thada lekai de Legacia UBC we sit ka sanga member being langway da ishi neighboring churches being we yaw ko homala tra khara da leye member being la deacons being la tra khale da le ra itum we freedom ji mene sathe se Jubilee gaji ningkhan ne you are free from the enslavement of sin chi mathana haire na more ji masali mere masali pai mane aya nawi khongnai li thri wi problem le dekhle ji aji akhama Jubilee ko gai with hili thri ji kaji pa ji masa se wo thankful we society li aji aunga nga pai dakhle ame nga pai dakhle tar sang dakhle ji itum beri shi we osak lak ji ni
Jubilee celebrate saire. Ishi Honda ishi UBC wa 25 years ne. Tangkul area ishi easily 75 years. Kachung kajang 75 years. Kasung hari iram la kasung hari. Kai ka ajikum koso 101 ka hari. Apong 100 ka hora. Itum hi 75 years hen ka hai very shide. Jubilee wa mayon hai re. Itum le ningkhan mi dak leji. Itum ningkhan mi dak leji menes masara la very shi sa dak le thai. Iwi burden hi ne. ETN DL pam lakha. Iwi yaw go homa pingli. Immatured Christianity sa laka member ping na iwi yaw go homa li iwi naw ngalawa li restore sa miro iwi naw li restore sa milo masami ka pastor hi favoritism sa dalaye itum very shi ka sa hi ngachi hare de itum state na la itum church li directive mi pogare ishi tiandi we church li makhle manim ko itum legacy wat na hero ina na thumli aruinga zin hangkangai ba itum kok mi kahai pardon sami kahai nawi debts pardon sami kahai map sami kahai chi mathana ye kha legacy I alimi ida lewo I still owe him to give my love kachipachi chiwi jubilee sang sangai jine itumui very shi mature sagawai sa se 25 years ilaga paimaning mane itum Jubilee we kharachan yang ka Leviticus lichi yang ka Jubilee hi greed ja khangamar gila control sa dale it prevents greediness chiwi Israel now ping we chi kharachan yang ka ownership chila certain period with hili han mi holo chi dale certain period with hili slavery rao sa dak le chila rao masalu mera atumu Israel now ping we kharachan li supposing iwi shimkur hi aji kum hi ma chung namasam phangtu da iwi shimkur hi chakhwai suffice masaka mi shim akali mi we shim akali kashanga shim chili wala ka cho I nashi we rao sa hauge nashina ili iwi shim khurli iwi family li chakhwai mi lo cho da rao wasa chilaka chiwithili council ka after certain period ihi ningkhan sa hora kachiwering ka pa Israel now being with Kharjanji. It prevents generational slavery. It prevents greed. Kiwangla jaga miyakana property accumulates alaga shanghauda mina awi lui awi property ji iwili panthang ga thada awi ina your laka ina accumulate salaga chiwethili after certain period han haugi ji it prevents or Jubilee prevents greediness wealth chi accumulate sama manaka mikomoga ji aka sampanga khani sampanga mati sampanga
But after certain period, she controls her guide. Han miyaogi jitla to the right owner. He vrevrawi economics ne wahi. Vrevrawi economics li vrevrawi thankhameli. Yes, Israel now being we mirinli hithada masaka. There will be a lot of greediness. Chung kangai accumulates halaka ahi power corrupts power gajithada. Chita haure jahauda vrana he awe designly he shem kamine. Aji itum atumwi hitada hord sakta salo gaji maning lak mane ka na we legacy. Na we look mashanji, na we ngasod now li, na we co-workers li, na we kongnai li. Jishu Christa naralaka, katonga, he paid it all on the rugged cross. Chiaina, he free side gajinwa. Krostongli timi gai mangaina. Jishu Christa na iwe layman ji pe sami aire. Amman ji katonga mi gai ne. Mi hao kida I ringi ki jihi. Jishu Christa we wang ringi ki jino. Jishu Christa we follower ne jilaga. Jishu Christa na sada kale tam ji thai da kale jiwe ka tiao nao kala masaka ana hang da kale ana hit halo. Na we kongnai li le shilo ji da kaleji masara it is a blatant lie. Iverishin in the mahang pai na waji. Iwe akwapa wa Jishu Christ in the my master is Jesus Christ ilaka awi thada ka tyo khala masaka itum verishi ka sahi ka pikne ji de. Itum we verishi ka sahi 1 hour we verishi thao. Itum leshi na maleshi tu te tu. Itum we church ka kachi atam chi mangli very shik sa thai. Ishingara jili jakshi mai thui ga je itum katha ja thandakle very shik thandakle pingji itum katha na jakshi mai thui ji ne. Kamathala masa shokte. Milila hitata kamatha sa se ga je tamji tharan jili katha da sarakla hi katha da athut khurekla da itum nganing da lewo. Verishi kasahi tangkhuli verishi kasahi ukhnang nagaine. I bang lipam laka as we run a design chili we rawi blueprint li himaning la hipahine jang the paning the kleatamli aji hilizang jana I'm in the wrong profession the regrets kasathayo. Still I'm in the wrong profession li le the lela the even rallying a handle. Currently banker aga salaka in one way or the other he plays some yere the vivra he lagla you wang the paning laka legasachi aji ishitankol we leadership kwilaga very shiwi platform chili kang ning laka yang jana you vivra mui gai mai de the paning lu kathasido ituma very shi itum mathama idaring kawai sase Jishu Christa na itum le ningkhan mi ka hai ji itum mathama ida leishing rok da itum very shi sase ka ji na tum li aring zen hang khangai ne freedom hi mane sathe plungra freedom manage masara ka itum very shi meaning malay mara. Worshipping God, the purpose of the year of Jubilee is to turn our anxieties away from our debts, jobs, our busy life, and reflect on God as our provider. Vrevali kokorum, he Jubilee we real meaning ne. Vrevali korum haika, vrevrahi iwe
my only God. Iwi vrevrahi amang e khangate male mane chi hai ka iwi uga khanang iwi problems chi iwi ngaso na aina iwi khongna iniwi problem khale chi la ka tong ga chi chili pardon sa hora chili malai hora kyuwang khla che ka chi shuna ili legacy chi china hak me Jubilee hi ringpa merano itumna mamalai gi ji Jubilee gi ji is a year of forgiveness kok mi kathe forgiveness love and peace chingri ga hai ka ji hi ina tumli hi hang hang ne chingri ga hai chili ina kharjana ga hange Russian we author awe aming imalai de leri awe shim kayang li now she now ping rio sai chiko china ana shock la na tum king rio da kle china oh we are playing wars idum rai rio da le china you rai mang rio no rai khang rio hi it is very bad it causes lot of destruction building la mila thi chikta chi mang rio lo peace rio lo ji chingri ga hai jing rio lo China national ping ji da ava kamong song la room li sangao national ping ji ka ji la ka chingri ga hai ji ngario se jana ma ho phok the thui chu ko chingri ga hai jing rio the la na tho China national kan ai I uncle ling han ke da chang la kha nok sa la kha Russian author ba ji shok jan ka tha hao jan uncle kali ha pok shi do chingri ga hai ji da chingri ga hai ngari or da ishi decide sai re ka how do we start u khanang nai ja chingri ga hai ji ja au phok te ma ra sak ra te da dang ma la ka pa ma se ja itum Jesus Christ we follow itum he we are the messenger of peace he Jubilee celebration hi aina ishi UBC na surrounding churches being ishi PNCF jaws jo ya PNCF we neighboring churches ka tong gali chingri ga hai ji kala forgiveness legacy ji ishi UBC na manga shong chat la chi the mi no jo khanga te ka tong 75 years kan hai ko ising nu me thik ja 25 years celebrate ka sa hi aina ishi example sa la ka rawi so ka mi chi ishi sam bang ho se athum 75 years ranai re 25 a ji cha ji ne jo rana so mi no amen